Nagabintagi kubor romandilong kubor subscribe ya u Anthony. Kanong kai football jengkari ke kena bonifilia shulai ne ke Indian football player na ka under 16 sub junior kalawan pai de ke jeng sarong shalaying Meghalaya. Na ke Nepal hadin balakut ke kai football tournament jong ka SAFF U16 Women's Championship 2024 leber potri arhajar arposau. Ka bonifilia shulai ke player football jengkari India ke ka vice captain jeng ke team India ka belami kman ako under 16 women sub junior kai ha ka SAFF U16 ka brang shudep long ha Nepal Kathmandu ha ka ba ka India kalai kenduk final mat ka Bangladesh min ha ka potri ulber. Ka India ka Sharem ha ka Bangladesh da ka jengi shit tie breaker lai gol la ka wei ka bonifilia shulai kalawan pai yang syabani kendo ya kikmi kikpa ya ka bala pediang buram da ka kmi bat ka NPYF umroi ha ka lingsun jeng ka umroi min ha ka khat artrik ulber. One video gini. One ya, one. Jenaya. Hidup. So passionate. Kami nak pergi. Smile. 1, 2, 3. Alang mo kadulog video lo. Menuju ke puan. Hindi dah kami dulu. Ini baju ai. Ini kelas tengah. Baju kuning. Tuh, Mana video? tuh. Stop nak. Seorang senja primis. Wadi pula punya tu kendiat hadian wa filon pai di Nepal kemno pisngo ti fiora nam ya kejing job. Ke jingjok deh kami wanra nama ba ni ya kut ke game ha penalti te ke de ke game tiba mundan hilak membatai dalang ngilek kai ha kanaru penalti bam dan ni ba rem ba job ni rem daga penalti laila ke Bangladesh ke Rio champion Di Nepal pula punya tu ya kalau dia jumpi. na aingu ke BBFS route nama ba limba jong BBFS ngalayok ban ya ka tu ka trial ba dan hapo goa camp kepada dan arbanai shua ban Nepal ke limba ka BFS ngalayo ban trial di coaches kila iknat komnak kai ke kila salai nga ban dan nama ka team Jah dum tau pilih kai kat nongkol pula school ya go. gol de tap tang kawai tang ba assist try ar lai la dan nak ban kena Kuno pisam ha kalempong jong kejelek kai jong pisam kuno ya lade. Apa pidan hatu kejing lek kai. Asko kuman nomor ba ngayo hi ban lek kai bha ngayo be ban dan hapo first 11 ai asko kuman nomor ba ngalak hi ban ai contribution mo ka team Pi lek kai kum ai hapo madan. nga lek kai ku midfielder Te pi long kapten nak nona. nga long vice captain nomor iti captain jungiru I de iba khamsinya ibala kam long experience ila iban lek kai macam snamru ita saf under 17 tangbal itu ridon injury te hapol ba email lek kai mi ite nga bat mangahi captain ha ka rukom let ru kabyang Dah haduk mentah bawa pilih setia ban lek kai lo ka manu botip di kata jinglok di sarkar India ne kadeka AIFF. ka IAFF kadi ka ba penlut iki indet jinwan jini pria barok Te mentah kat nusi pindang syong syua ying. entah nganang dan yang try lai tayo si benai Atiu. Te no tu pin selek continue biang ka jimpule. tablet dan ini Te pula mi tu kendian. Ya no pi dong kam e ban ai kublei kat adu ne klip mat ba pi la long kum ka player India la se ha ka ji im gujung pi. ningkong ning sat te ay ngublay na mo la kerku yang ula dari kabat ngana do bangas dang banyak ka hadu menta malayo bandon malayo ban lek kai la ay nga kasap ngadang
Treshitong, hayang ngasam may pa, tibla don rekat lampat ngaru, tibla ay borbet, tibla sanya pa. Nadu bang asdang lekai, bang ken nadu dang rit, bang lekai hati block level, state level, adu mentah, dah bala represent India, ngalayo ban have goal she's part of goal. Tiap sang EP dan ro haka form ko bobiang haka player India. Tapi pila benya tu ya kata ka jingsem ka experience yung pibat ki player na sabar kari bar kumjo ki player naka ri lejong. Ki player ba lilakai lang ban nga siya safu, kide kiba Treshitong not, kiba don sap, ki tibet ha, kiba nabaru, ki don sap, ki Treshitong lilakai, kide ki player kiba Te mentaka ibat bah king kam ken kor ya ka jinglek kana ya ka juminat ha ka jungpule. Ningkong dengan ngan concentrate habit football tang ba kakot lupa don back ringkat. Tapi kuat nang banang ki sakmat la si ha ni ki jinglek ha jungpi. Kani ka jinak kay jangat kam pate ka bakut kani lang ditang sedang marang kuat ban represent sa ikasinya team ko ban la kay ru siapa Europe mo ndai tang ni. Mas ni dangsian ka tena social welfare kalau pengkup buram BP kum ko ini ki kena batit tam kijin ka bai email la represent ya ka state ayu hidup ong ya ka jelak dan kadang dia tim India itu kan apa ini dan mentaruh ke untuk beli kan yang itu untuk mentaruh tidak ada sendiri pada itu itu dan kadang baru ni nak beli itu untuk beli itu kalau itu dan mentanem ya apa